لهن نافچین روجاوه کردستان جهنوان ین سمبولیک و بناو دنگ هنه وكي كل حسكة شيء كوكب هيك وعرب جيرة بيجن جبل الكوكب هر وهال عمود يجي جري شرمولة هي سمبوليكا دبوني نتويدا وكي نوروزان دشن سر آگر ويدخن نوروز يشهد كان وكي كل كوبان يجي كاش مشتنور هيا يه دربيسكي يجي كو عملوا درينا أنا كبزة وان يه كيكان هيا خلق دربيسية بناو كيكان تين الناس كرن نجبري عشيرة كيكان هر وها باجار دربيسية هرم دربيسية بسرکردایتی خوی ناسکری نافدار سکرترین پرانیا پارتیان دیرو کدا ج دربیسیه نه وکی ماموستر رحمتی حمید حج درویش سعود ملا سکرتر پدا کسی آنا و یه انا کسی سروک انا کسی هر وها اسماعیل حمی رحمتی سکرتر پارتیه کتیبو هر وها فواد علیکو و جمال شیخ باکی سکرتر پارتیه کردی سوری و محمد موسی سکرتر پارتیه چپ اش دربیسی و دربیسی به باجارو که سکرتران و سرکردای انتفگر سیاسی کرد لروجاوی کردستان تناس کرن جبو کو ام هنه کی سر کپز کیکان وی جه سمبولیک هم جبو عشیره کیکان هم جبو خلق دربیسی ناس بکن لودره هن هموالاتین اش دربیسی و خلق کیکانن لودره کوم بونه ام جوان بپرسن شاونه باشنون خواستم تجمره بحثا کپز کیکان بکی چرو که کپز کیکان چیه ناو کیکان دا لدربیسی کو ناو دنگی خواهیا والله كبزة كي كان يعني الجور ديروكي قد بيجين جيكي نافدار بو وحمي ولاتي دبهاري دليفت حويان نجبر بيك نافي بو قريب بس يعني خلكي دواري خو تانين بزي خو تانين بهاري لي دردكتن كوشريه يعني كوشريه جبر بيك دسبيك عويجي صالح حيسد عند حزار وحيسد وتشتكي يعني يك كسكي بهيز هبو جردوتن دوريش عيسو أوجي كالكي مبو أو يبقى لفي كبزي داتاني يعني بزي خو دهاتي ويجي نافدار بو دناف كيكان دهات خواني كرن دوتن عقيتي كيكان يجوان دوريش عيسو بو دناف عشيرة عزيزة دي وهم دو كسيدن جهابون جرد قوتن حج سليمان وملا عباس أبهرسي كسين أفدار دناف عشيرة عزيزة دجبرقو عشيرة عزيزة هريب هيستر دناف كيكان دا أبو بيستو دو قنديوان هني دناف منطقة مدي يعني عرضي سروي كابازي حموية كيكانا كاسك جدا الفرتنا عرب مع عربي غامر كاسك نوتنا نا كاسك الفيدراتوني تقريبا عرضي سر دورا 106 هكتاري عرض الجوراوي هي سربشتي ويتي اجوتن يعني خلدك نقول محمد تشتي يعني بوناي نتويدا مناسبات عند نوروز عند تين اجر فرفيد خن بلي السروي تمي اجد هاد بخصن وعيديان نوروز يجي بدايه صالان ليشيد بو يعني املتي كي كان بتفاي ليفت حويان بله هذا كاسك جديد بپرسم پرسک اسپاس خوازم شتاجی بپرسم لودره عربی غمر هبون در دور کپزی کی کان در بی سی لودره هنه هنا و عربانا گندوان بله عربی غمر لور هنه قیروان گنده قیروان ای گنده تعلیقی ای مالا جمیل پاشی جمیل پاشه باو سروک پلتفرم موسکو دکتر قدری جمیله کل موسکو گلک جاران دبه میوان رودوجی لودره لپیش ما گندویه اره او عربانا لودره نهین او عربانا اف گنده مزن اف گنده ایوانو و تعلیق جوای نیزیک گنده گرلیه اره لدربیسیج بلی و گندان و کدن گندنج غیری وان گندن عربان هنا ای غمره ای آنینا لودره بجه کرنا اره و گنده سریا وگه نا بنامو دربیسیه دی یک پی دربیسیه یک جوان عالیه اوش عالیه اوش دیگر دبی دهر العرب اوش گنده عرب خودم سر کپازی کی کانش تا پرسن بویرن تاریخی احداث تاریخی چلو هفتان داد نوبری وانو عربان دا چه بونه نظام و چی رو که تجمره بیجی والله تاريخ عربا لنالفر تشيبو لزرقاني تشيبو او تمي هجوم هجمات ددان اللي بيدرا برا واندانج بسيس درخستن وجارات بقارن بونكي بقارة وجارات تالي ودرخستن ودركتن شون اما بريوي غزواتي عربا هاتن سر منطقة ما قشت بر لكي كان في دابون جامير بون يعني نهيشتن فيدر كنترول بكن برا واندان وهناك بس برو هناك جي بقراندن يعني نهشتن بس بقراندن قالك سپاس بوا بله او چیروکا کپز کیکان که در دور 10-15 کیلومتران لروجاوی دربیسیه جمع اوه دا ادی بر روجاوا و سرکانی دربیسی جخوا
نافچه که ناحیه که به سر هرما سرکانی وایه که نهاد بن کنترل چکدارن اپوزیسیون سوری دایه ادی جور بر بروج آوا در دورا 5 کیلومتری 6 کیلومتری باجار سرکانیه